Uba pencahayaan NCM, ubalong UMDC jang kemokhar penthon khra. Maraga juga poru Deputy CM ke KHDC. Ula ong baka election MDC ka banwan unya khonbe nakaju ka konsensi ka bola job. Hakas nem aja khat kendai. Walaupun pau bala udang sanut ya kipai ba jang kemok senram konsensi, hne gajik iye ke bola yo ni kipai ba jang ka penthon khra mokhar pan. Kala pelong yu uba nyu khonbe nakani konsensi. Hne ula ong tang la de kipai ba jang ka mokhar penthon khra ki duno Hendak ulang bertang lah kipai ba jang kemokhar penton kra. Kem syena shuyu ula bani pai biang cepat musun ram. Ka sulong kani kin nala ngade MDC mokhar penthor kumkra hadu menta ge ai gajing syena yang ka bagi jit aus nama ajar kendai. Dia bangan shu simthani garai kerki ban mare seni cetai kamlong. Setang lada ki nong sungsnong jo mokhar penthor kra mai ju gajing syena yang ka next MDC election kata tikan wanda ka gajing kali. Tapi kalau senang mai ya setenan ki nong sungsnong ki jonga sedi bun hadu menta ki kwa ayen mbe mangakaran you da compare ki gajing trei jong ki sausan ngut ki MLA ki bala lek ngathrai arai da pigli ki border hat da po mo sentam during my time tapi keren ya ka PHE subdivision apa mo sentam during my time tapi keren ya ka school JNB mo sentam during my time tapi keren bagi trei construct ka building ke bahaya ngiok mensuara ketika asam type ke block building juga mentaka RCC building so beautiful tetapi ya keren ya ki skim mau sentam tadi ya por juga tapi ya keren ya ki business dispensary ke por juga tapi ya keren ya ki babon gitu ki skim ADB ya jadi berki school ke mau sentam higher secondary school ke district Benazau secondary school ada ya ke por juga nata tahu kada hibu pai ba ko ban pai tindai ka silong ba yang aman ta karong puerli namar ba ngan hamban syania iswa ginung sung jongga mokhar pen fra mar hang ha iju syania menang ka niru ngatai pitip ba bangile na penthor ka silong slight mistake ngi pai ka pau syai bagi berugi syania